Mai ku koi na tao Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tun rei nait la mai tun riu dare. Asai March story group na kanai kum sengne na chik na charuk. The Gaanphiu Mail, Tamenglong local newspaper king in Sam the call. Infal March story group na khat. Kuki mai nun rui kongi tu na lumsi mai nun rui. Tangkul naga civilians kan na tachata ukrul tu infal chang. Sangkhai kan kauri. March story group na khat Wednesday khaw nim tat kan mai khaw Manipur Chief Minister Yomnam Khemchan Rui katum milung khaw inpadat khang appeal sukan the nim tat kan mai nun ding khotai pastor into mai nun ni kazawi tu na chamte ri ti thai kane Manipur CM Yomnam Khemchan Rui senior police khatni administrative officials khaw mi tuang lam khaw inthuk na zawgut na ka khoi mak mai nun ta kalau khang sa kan the kumna lo tuan metan subam mai nun ru khaw tat mai action la ni tu na CM ri sa kane Mida kau tangkul community to apex body tangkul naga longre. Sangkhai area ko rinim dat kan mai tangkul mai nunta inpat dat mai kau government re sau kut lau khang sa kan the. Tangkul mai nunta nim dat kan mai tai basic human rights kani freedom of movement dat tuan mai tan na rap na ukru le infal chang public way khang inthuk mai chang subam mai kau law and order tuan mai tan ba mi hai kai mak mai tan de tuna TNL re sa kane. Manipur Home Minister Govindas Kontauzam Rui March Nakat State Assembly Kau Manipur Latlu Kauri Asutkan Mai Bansin Kang Song Security Forces Renew Mai Nun Kauri Bansin Gaina Latau the Thay to Sakan Thay Congress Legislator Party Leader Kaisa Mikha Chandra Rui Pungkukan Mai Lat Hanta Daw na Kontauzam Rui Manipur Kau Bansin Ching Churuk Chui Aswit Kan Chuangi Kumna Security Agencies Nundre Bansin Ching Chanai Pai Padai Tamru na Chanai Hai Latau the Thay to Sakane Lut Sutat Kan Mai Bansin Sing Kang Swanggai na Security Forces recover to the Thay to the Minister Tari Sakane Tamenglong March to Group Nakad Wafong Inthan Naga Village Kau Nam Tangag ba Mai Local Volunteer Scheme Kau March Group Nakad Wednesday Kau Indian Army Kadai Sana Assam Riflery the Mai Kap Gutkan Mai Khani Bunker Sukasikan Meta All Input Students Union Re Tan na Nutni Mak Mai Indao Kante AISU Tuang Statement Kau Nam Mai Volunteers Nunre Kaniu Tuang Ram Khani Community Tangag na Bamchongi Indian Army Re the Mai Kap Kan Mai Khani Bunker ta Sukasina Civilians Khani Volunteers Nunta Laukai na Sukan Mai Thiek ta Pian Magi Tuna Sakane Army Tuang Tan te Re Nam Mai Nun Kau Ping Mai Aluang Mai Tilawe Mi tai naga mai tuang rights kani dignity ta malana sutuang de tuna sakane naga mai le government of India ka kau framework agreement sign suna kaganting sang na naiba mai political issue hai chu sang na lat loi lau khang suba mai kau inta security forces re suba mai thiak hai tabui chu tuna AISU re than kane mi kup mai tan herui naga mai le government of India ka kau lum mai naiba mai tai su amanu we tuna sakane Infal March Siri Group Nakat Census Lama Kau National Register of Citizen Hai Implements Rayo to na demand suna March Siri Group Nakat Infal Kau protest at kay kan Mikau Security Force le let kay na gan charuk kabiu kante protest se ima kaital khawdungba mai puinun le civil society organization nun karyu na tatkay kan chongi Khairambam Bazaar Infal Kaurika Haukan may protest kautai No NRC, no census kani Manipur crisis doi laurayo census income na tatkayo to na slogan kaugay kane protest tatkay kan may nun chay riru na kanay Manipur Legislative Assembly tuang Chennai session tatkay bam may bam assembly kaugut kang karam kanchongi security forces nun re barricades launa chang thing kanchongi kumna market area kau security personnel nun gaina laukane Lat kay pat kahaw kan may dahil protest at kay bang may nunroy security barricades ta tuira kang sukan may gan kauriye mi gan kote security forces nunroy tear gas cell kani mock bombs kap na protest at kay bang may nunta alay kan tonge mi kaute protest at kay bang may ding kauri gan suruk abiu kan tonge New Delhi March Tarik Nakat Government Re India Lungkau LPG kasiampat mai chui na pung percenti inbu kulau kante West Asia kauri subang mai kau Government Re Household Consumers nun kang LPG haiti inthak makhang tuna domestic LPG production haiti inbu kanchonge New Delhi March Tarik Nakat United States Israel kani Iran ka kauri subang mi hai
March 3 root na khat Wednesday kho re sang root na kanai tangba mi kho India kho LPG raw wong bam the kumna LPG raw wong mai ri kai nun kho napgan suang khang mak ni mai khang ta na rap na mobile network khani internet connectivity kho ka view gwang bam nu wi tu na expert nun tong chamri sakani mi high industries azure power telecom towers khani data center to generator kho thau phan LPG sin su bam gai ti nai tu na sakani ri high kaloi na tat ba mi thai LPG based generators koi tan in thak bam nu wi digital infrastructure providers association tong cham thelai na government re domestic consumers ta priority ti na LPG high ti khang order patkan metang LPG supply side telecom tower manufacturers nun khang ti in tha kan thi tuna sai mida khaw asai ngan chu mobile khani internet services khaw kabiu mai chong nai rap makna bamdi e Tamenglong ting nai luan ban raw bu tarik ru na kanai tum singai na chui na charuk lau chuan ting rai na ye kalan nai na ye ting zin muak na ye zing bang ting rai na ye ban raw bu tarik ru na kathum kum singai na chui na charuk lau chuan ting rai na ye kalan muak na ye ting zin ting rai na ye zing bang ting riu ran nu wei mai khi quay na king sui na king lau mi khang ta thuần ku mai in đạo wei asai khang thu chom hai khau ring ngal lau the in chuan khong ru ma khai ke me kan rui king in sam da la kho thuần ku the